Ka jingiakhih jong ka Sdang ki try trok bat nonyak trok hapok kalama JHTOA Trok Owner Association JHTOA kala Sdang hakasan tarik risau. Kane ka jingiakhih kadai ka khlem bupor kata kalong ban sange yakakit ka ba na ki karkhana dewbilat na is JHTOA. Hakane ka singi Sdang hadu arpusan teli ki trok ki dewbilat klinkar kila syak pynphai hatak nyang tuber hajan ka office rekam jong ka Sdang JHTOA. Habaya kiran bat presiden ka JHTOA uba abiang Syllad ula ong ki karkhana penmi khendo bilan ki badan hakathain lumshnong wa ajar bat thang sky nakapor syakapor ki thok bat kimbot ya ka e ka bayakun ya ka rukom thap mar ki trok trai mulung ula ong hakajingalang bat udisi ka is JHTOA haka khandai trik jeliu arajar pulai ka senjuk ki karkhana dewbilat ka JHTOA Cement Manufacturing Association kala menjur ban aibha hadu nripo teli ki kali ya ka JHTOA ban kitmar Henry kat badang mi kisngi kane ka bha jongki kala nang hyar hadu tang kumba kharsan teli ki trok haka shisngi kane kala penshrai ki noyalam ka JHTOA bar kila shim ya ka sinjam ban penlong da ka jingiakhih ka ba khlem bupor ban penbor ya ki karkhana ban pentrekam ya ka jingiakun haka kiat ka ba Inalinga sen JHTOA Trok Owner Association JHTOA da chimbe igubi ka senjam ki yaw dadap wow kumani ka strike yung nei tarik santrik na chikau arjar alpole da sejauh kemen cipon nista yung JHTOA da chimbe ya sendon na do nei step ado bate imiet teman strike dua job ko sukses ado kata-kata lemba ka jingi lang ko pajba ko bodolang da kayu pemani ini strike wa kini cement factory ku MHTOA lumsnong wa ajar thang sky terter ki tegepor ki thoki hebentaga loading wa ki snyau marmandi klam ki snyau ketir snyau dapat tangga kam ke wile menjok man go kata ngam te peman ki kuwi ni snyau mong ni kuwi ni snyau si wa ki kan snap ki trejela lagi dong kamajak po nang kam trok diba ilekmo be nang por ijo ke jingiakhih bo pyrshah gini cement factory wa dewbilat sarkar Meghalaya ngi ka gini ki asnam sedian tunjuk ke igubi ka notification wo dimani jingito ugado dekat-dekat te nyokmen sibon ke por ide penunjuk ke government itu gedor buat dawai ajo ipor di pembat ile uga factory igi trade trok wa ka district administration wa MIT po is JHTOA wa tu po de ke pembat ke mo elot ki kama ru how to li chisgi ki kari yo i lokal das tu po nya kam des nya men sebon udah yo ga tu buksir wa ka state government ka penyirak tu da apa ini itu dang lai gluti chman in factory ka thok ki ni ko po wa ki jo ong i loading di mana na da he jo yo jing yo ki yan pa ba obono lang yo ujan company ka te ki sai ma sai gari ki jes khe di mana dai ki sai gari krum sai gari wa tang di mana da ni ko ka ma yo be ki ka plan nong ki le penhe ki man gi snam man gi po ki da wa gi penhe ka plan nong ki dekat tengah yo geni ke jing klan ki company man thok man jle ga do jing chani kam ke sen waki nya buji ang di man ni na ta tentu le iga state government yong ka sarkar ko man kate ka MDA2 pos nyau pha ko ya krelang ya mensen lang wi deu buram wa iginong chepitro kate teman kim khat koyap ba kau man katengah depon ki perlok perjor ki ya bot chwa chene wa tang usu ram ne usu lon cebang miegi deba wa i depot por jo ikut factory man thok man der dekat te i dewbilat miga sarkar Meghalaya usnya pha ko kupenyera be ya keni kecing dewa yang deba ile ongam te i negli yang demani sebentar kiwa kemajak po lega ni kam bo trok te la hagdi company kam khin snap ki trejela tip snap ko be chinu ya
ki kini factory nga jingyo nga semen la jingyo yung exchange di klam di forge ko por apo side from yang waki ki umar na po Meghalaya ni umar na po exchange na Meghalaya yang ini iman gus ni klo mo ko gi jingyo nga mustap ko bi ko paten yung man ko flu kraw no cepo tada ra gi gus pa ko pau yang ini yang khian tam pani ni ki tukat transportation dan hi tukat libo madon hi ki degree yang tang itu lem ye gue injo di mana ki diga di mana tangwa kadia el kit mari pi sebentar ilo yo baigeri yo pusai kon pusai nat lagi diga kit ba yang tegi factory kim jok kin snack kadang te gedik strike yang da chimbe isin dan peman be diga indefinite strike wa khlem bo por untuk nukut ke untuk kat nu skill ne ga kat nu brayo ne ga ilum yo ikni jingiakhih ne jingduang igni start to ne be ga adok wajo den ni gentian ko lang i perlo perjor u yo mi jikpat ye kre lang nang wa igi wa jo ja ko ne kam trok yo mane mustab ko wi ko ta ko biang yo ola yo pembiang ayo sam ti gentian banjur pisnya ba ye mi jikpat ye emen siang lang nang wa sen le yo bor ga den ni gentian ik le pi wara ble chibor